Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas i mi gledam Vanimi Vraćarska armija, tako da ovo je moja reakcija na Vanimi pjesmu. Mislim, ne sad reakcija da je loša, nego kakva je pjesma brutalna i to. Pa idem. Hvala braćare. Mrzi me hiljada, voli me milion, polako sada idemo, bit će nas i bilion. Mrzi me hiljada, a zaboli me jetra, bitno je da mene voli moja mala vetra. Kažu kod Petri da spomeni mi Mariju, hello dear, tell me baby how do you do? Engleski mi možda i nije jača strana, al tu kada ti nisi ona mala sa Balkana. Dance like nobody's watching, kilo što ti fra svakog dana veća, ja to zovem trud, ti kažu. Samo, znači, frajer je bukvalno odvalio Mariju. Frajer je Mariju ponizio. Znači, kako ona ženskasti glas. Ajde da nastavimo. Što je sreća, za ovaj trud kičma antika se ne savija, sve što meni treba je se Vraćarska armija. Frajer inače otkine pjesmu, mare. Nemam što da kažem. Vraćarska armija, ove riječi prati, Petri koji sluša ovo ne može da shvati. Vraćarska armija, uvijek tu kad treba, Petri sada gleda kako dižu ga do neba. Znam da nije lako gledati te brojke, Vani mi je stigao, upisuje van dvojke. Znam da nije lako, Debra, priznaj da te muči, posle ovog pljuvačeta za to bolje bježi kući. Kako si blogeru prodatan dušo, neki youtuber koga si slušao, zašto bi sebi izbrisao nalog, a dobit ćeš nalog da probaš mu nalog. A šta je neki youtuber, puza ti manipulacija po Instagrama, ko fulga braća, svinja ga bila da aktivirala. A čoba ti tu kad ti ništa načitala, karijera prodana dušo, gdje ti je Marija sad, Mariši? Reci mi Petra, Kućica, znaš ništa svog praćala. A zna se ko je najjača familija na Balkanu, jel' tako? Znači, frajer je ponizio Mariju sa ovim ženskastim glasom, jar, ono, dance like nobody's watching. Znači, frajer je ponizio do neba. Da ne govorimo o youtuberu. O nekom youtuberu, jar. I njega je baš ponizio, jar, nemam šta reći. Frajer je otkinuo pjesmu. Vanimi Cars. I to je bilo to što će ovog videa. Nas se uživali, vidimo se u sljedećem. Pozdrav!